Okay, ngira ngo murabona yuko rwose telefone yacu imaze gufunguka, yongeye iba telefone nshyashya ya Airtel Iribuze to imagine. Telefone yarananiranye muri iyi minsi, ariko hano ku Ikibazo TV ngira ngo mberetse uburyo wabikora telefone yawe ikongera ikaba nzima. Okay, ndabashimiye cyane. Izi telefone zimaze iminsi zigorana kuziforomata muri iki gihe. Izitwa Airtel Iribuze to imagine, ndakeka murazizi kundusha. Hano jyango mbere ukuntu wa resetting password, utibuka email y'iyi telefone ndetse utibuka na password y'iyi telefone, ikaba wabasha ukuyikoresha mbese ikamera nk'ishyashya nk'iyo wakuye mu isoko. Ngira ngo uko mubibona rero, ngira ngo urabona yuko iyi ari Airtel Iribuze to imagine #5032U. Ngira ngo muri kubibona neza cyane. Ubwo rero sasa tugiye kuyiresettinga password, na password yayo tuzi ndetse na email yayo tuzi. Ndagira ngo rero tuze kujyana ataza kugira ikintu na gito kiza kugucika. Uraza kunyandikira muri comment izindi telefone ziza zijya zibagora, hanyuma nzajya ndushaho kubasobanurira icyo usabwa no kwandika muri comment ukambwira ati telefone turashaka yuko uyidukorera. Hano rero tugiye gutangirana n'iyi Airtel Iribuze to imagine. Yango naberetse n'uburyo take note 101 naberetse ukuntu wagira password utayibuka ikongera igakora. Muze kuri iyo video hano hasi muraza kuyibona. Iyi ni Airtel Iribuze to imagine. Rero ndagira ngo tujyane, turakoresha aya mabuto. Munyarukira hano hepfo ukande hano ku Ikibazo TV, uraza kubona iyo video nabakuye ukuntu wa resettinga password ya telefone imeze uko nguko utibuka password yayo. Ni iyi ni take note 101. Muze kugenda nabyo birahari hano ni ku Ikibazo TV, mbazanira ibintu by'ubwenge. Hanyuma turakoresha aya mabuto, aya ngaya na hano ugabanyiriza na hano wongereza, uguhita dukanda aha ngaha. Iyi buto igabanya volume ndetse n'iyo hasi yatsa. Turabanza iyi ngiyi igabanya n'iyo hatsa nayo tugumizeho. Nyaboneka kanda subscribe hano ku Ikibazo TV kugira ngo izindi video nk'izi z'ubwenge zibigisha ubumenyi nk'ubu bw'ikoranabuhanga, haba ubumenyi bwo kunguka amafaranga nta gishoro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Icyo usabwa ni ukanda subscribe kugira ngo bitazajya bigucika. Subscribe ufungure inzogera yawe kugira ngo ibindi biganiro bitazongera kugucika. Yes, ngira ngo murabona yuko dutungukiye ahantu hameze uko nguko. Hano hasi urabona yuko handitse ngo reboot system now. Tumanuka dukoresheje iyi buto igabanya, tumanuka hano hasi. Hano handitse wipe data or factory reset. Bite dukanda iyi buto, tumara kuyikanda tadutungukira ahantu hameze gutya. Tungukira ahantu hameze gutya, tumanuka hano hasi. Tumanuke hano hasi, tuze hano hasi. Hano handitse factory reset, dukanda ahangana handitse reboot system now. Dukande hano nababwiye tugabanyiriza. Hano nababwiye twakeza phone dite twemeza, dutegereze telefone yacu irazima, nirangiza yongere yake. Azima nirangiza yongere yake. Iyi ni Airtel Iribuze to imagine, ni za telefone za 20. Muri iminsi zimaze igihe zigorana, ariko hano ku Ikibazo TV ngiye kubereka uburyo utibuka email yayo ndetse utibuka na password uburyo wabigenza. Hanyuma ngira ngo utatungukira ahantu hameze gutya, avuga ati hi there. Biturangiza twebwe turahita tuza dukande hano handitse start.
twongere tuyatse dukanda hanze start dukandeho yes, kugira ngo murabona ko turite dutungukira ahantu hameze gutya handitse connect to mobile network, kuko na simukadi mwibuke yuko twayivanyemo turita tugira gutya dukande Skype ahangaha aha dutegereze telefone yacu, dutegereze. Hano birafata umunota umwe n'amasegonda kugira ngo bize gukunda. Wowe icyo usabwa ni ugukurikira hatazojya akantu kaza kugucika, uze no gusubiza inyuma iyi video urebe akantu kagucitse kugira ngo urusheho kubireba neza. Dutegereze, hanyuma turabona yuko handitse ngo tubona ahantu hameze gutya, gusa dukande hano okay, dukonekita na wifi. Dushyiremo password ya wifi, dore ni iyi ngiyi, dushyiremo password ya wifi, turangiza tuvuga ngo getting your phone ready. Dutegereze akanya gatoya. Ngira ngo naberetse n'ukuntu iyi Tekino ya gatushe wakuramo password utayibuka. Icyo usabwa ni ukanda aho ku Ikibazo TV ukareba iyo video. Hari n'izindi video twagiye tubakorera, zaba uko wakunguka amafaranga nta gishoro, waba ukuntu wabona internet y'ubuntu, byose twagiye tubibakoreraho. Wowe icyo usabwa ni kwandika muri comment ukatubwira ikintu ushaka yuko tugukoreraho kijya kikunanira tukabigukorera. Hano duhari ku bwanyu. Rero dutegereze. Yes, murabona ko tumwihanze ngo just a few moments. Reka dutegereze akanya gato cyane, just a few moments. Tegereze umwanya muto. Yes, yamubona ko turi butungukira ahantu hameze gutya, handitse ngo copy up and data. Bita dukanda hano handitse next, nyuma ngo choose your other device, kandi cannot use other device. Hanyuma bacekinge ayo makuru tubarebe. Yes, tegereze gato, barimo baracekinga. Tegereze tuyatse. Yes, nyamara yuko tutungukira ahantu hameze uku nguku, avuga ngo Google ngo sign in. Ikintu dukora tukanda hano, kuko email ntabwo yibuka, we turakanda hano handitse create account. Kandi create account bane ngo for my personal use. Yes, dushyiremo izina, ikashyiremo iryanjye Mutabazi. Mutabazi akangeza ahangaha ka list akangire uku nguku nande next. Iyi ni email barimo tubaza tugushaka gucreate, turangiza tudushyiramo ukwezi twavutsemo January, umunsi ya mbere, umwaka 2003. Dukande hano handitse next, ukandeho. Batubwira duhitemo gender numva email. Dukanda next kugira ngo muri kubibona aha next. Hanyuma baduhaye duhitemo email runaka, kimwe muri izi hayitwa
multikai, reka dukoreshe iyi ya mbere, duhitemo iyi ya mbere baduhitiyemo, dutegereze, hanyuma tuvuga ngo dushake password iri stronger. Ubwo iri stronger ukoresha amagambo, alphabe, ugakoresha imibare ndetse n'utwatuzo. Dushyiramo wenda ongera tuyatse, dushyiremo dushyiremo tuyatse nanone KSZX. wowe nawe uraza kuyicreatingira. Reka dusibe dukoreshe KSRTY, dushyiremo n'imibare 3 5 3 akanyenyeri. Wenda dukoreshe iyi ngiyi, dukoresha password nyabona iri stronger. Dukoresha password iri stronger, kandi ugomba gukoresha password utazibagirwa. Password utazibagirwa rwose, password utazibagirwa. Hanyuma kugira ngo duhite dukanda hano next, ahangaha creating iyi email. Niturangiza batubwiye ngo dushyiremo phone number, turashyiramo telefone yacu. Ubwo ni 7 8 3 8 kandi hano handitse next, ngiye kuhabona kandeho. Bambwiye ngo review account info, kandi next twemera amategeko n'amabwiriza ni hano hasi. Tegereze, iri kuyiprocesinga. Batubwiye ngo getting account info, dutegereze. Nyabona kanda subscribe, fungura inzogera yawe kugira ngo unatwandikiye comment y'ikindi kintu tuzagukoreraho, kandi ujye uba mu ba mbere bamenya aya makuru y'ibintu tuba twabakoreye. Dutegereze ngo getting account info information, dutegereze gato baduha amakuru yacu. Mbereke ukuntu iyi password tutazi ni email tutazi, mbereka ukuntu tubigenza. Tegereze just a few moments, ngo no backup found, dukanda next. Tuze muri Google service, tuze ahantu handitse install update and app, tuze hano kandi hano ngo allow phone. Ubona yuko dufunguye dukanda accept, yango muri kuyibona. Bite dushyiramo pin dushaka yuko twakoresha. Reka dushyiremo 1 2 3 4, wenda tugarukira aha dukande next. Kongera tuyishyiremo 1 2 3 4, kandi confirm. Tegereze, dukande continue, dukomeze. Wongere hano hasi dukande continue. Yabona wowe icyo usabwa ni ukanda subscribe kugira ngo ufungure inzogera yawe yandi makuru atazagucika. Hano ngo set up a few more things now or find them later in setting. Reka duhitemo wenda kimwe
mu bintu twasetingamo hano. Tukugira ngo ducuzemo ngemo wallpaper, add account email, reka tubyiwe dukande no text cyangwa muri kuhabona. Muri kuhabona dukanda ahangaha kandeho atuwe ngo getting your phone ready. Yes, murabona yuko dutungukiye ahantu hameze gutya. Bano tubwiye bazabitwibutse ubutaha. Okay, ngira ngo murabona yuko rwose telefone yacu imaze gufunguka, yongeye iba telefone nshyashya ya Airtel Result to Imagine. Telefone yarananiranye muri iyi minsi, ariko hano ku Ikibazo TV ngira ngo mberetse uburyo wabikora telefone yawe ikongera ikaba nzima. Wowe icyo usabwa, niba ibi bigushimishije, kanda subscribe udushyigikire, utubwire n'izindi telefone zijya zibananira, hanyuma tuzabibakoreho video ubutaha, kugira ngo ntihakagire abantu batanga amafaranga bajya ku mutekinisiye abaca amafaranga. Hano ku Ikibazo TV turahari kugira ngo tubafashe. Turahari rwose kugira ngo tubafashe, tubamenyera ibintu bizima rwose. Ubwo waba watoye telefone, waba wibagiye password, waba utazi email, ibi nibyo tugira ngo tubereke. Aha ni ku Ikibazo TV. Nge ni Kariste Mutabaza Rindoci, ndabakunda cyane. Ibiganiro byiza byo nakagaruka kandi murabikwiriye. Bye bye.